Kayeng Kashari Meghalaya High Court hakas ngipale kala tuklar hakabayade bakajing syak kendang jong kinongsyong de madan hakathan kendailan bat betha ekibor badekmi bat ekibor pulit ban bur renti yaki kendon an kaseng kinongsyong de madan kala mude syakayeng Kashari bat keno bakaladon kajing syak kendang jubor klam da penbiang satya daki weipat ki jakasyong nakabenta jongki Haka hukum kepala penmi hadian kajing bisyar ya ke PIL henni kasing pale ka division bench ka bakentop ya Chief Justice IP Mukherjee bat Justice W Dingdo kilathong ya senior advocate Subhasis Chakrawarti kum special officer uban kemi halor kajing pentri kam ya kini kajing betha Nalor kata special officer ubadan ya kajing syampang kabayar kajing tebet hakakam bat kajing long rangba un pentikna bakani ke hukum kabangila penmi hakabayade bat kani ke public interest litigation deban pentrikam klem kanu kajing penken ya ka syongsuk syongsan lani ban le ekino kinu ki kam ki penken an kalaong ka bench kala batha ru ya special officer ba un penkre ya ka thup kerteng jong kitu kinong di madan ki bala yo jing ithu bat yo license ya kabakala ong baki don kumba laispa sauf kendai ngot haringkat ke jingemer jingmot lang bat ka seng kinong de madan nalor ki bor badikmi ka yeng Kashari kala batha ru baya kitu kinong de madan ki bala yo license deban ailat bakin syong de jing de hakathan kendailan nakabenta kattu kani kenta kat architect mensingi hadu ar beje no phaisngi bat nyoshting menmiet hadu kendai beje menmiet da kabaya soiru ya kajingate bakim de ban syong palat ya kapor balabo bat ban penthot ya kalet kawan jengki kali bat kibrio kat baya kitu kinong de madan ki bamdan license anam syak satya bagin syong de jing de hakan ka jaka special officer haringkat general secretary association ki bor badekmi bat ki bor pulen kin pet benia bakini ki bamdan license kim de ban syong de ki no ki mar ha ki te ki jaka Lada kadon kajing penken kumta special officer ringkat bat ki bor badekmi bat ki pulen kim de ban ailat ekino kinu ginong de ban de ki mar ki mata jongki ha kini ki jaka da ka ba benram general secretary association ubasya kentop lang hakayeng Kashari ude ban pentikna bah ka por bala penkre eki jaka syong de jing de da ki bor badekmi ya kino kinu ginong de madan ude ban pha kan ria no mardor balada umle kumta an hab ban kendang mardor nakajaka kaba usyong de jingde kayeng Kashari kala batha ru bade ban penken ria no ekinong de madan syakijaka ki bala penkre de ki bor bade kmi bat ki wei pat kinong de madan kila ban apply ki license ki bathikna ki wei pat kinong syong de madan kilong light lut baken pha eki application syaki bor bade kmi ban yo ya license ka bapura ya ka ba ke bor badekmi ke lawan pediang da ka bayat kat kum ki kendon an hadien bala yo ya ka kaipot na ki bor badekmi hakabaya de bat kite ki application kani ka yeng Kashari kan sa perkhat ban shimkhia shushu hakabaya de bat ki na kalyang special officer un pentikna halor ka jing pentre kam ka bayat bet ya renti ya ka hukum jong ka yeng Kashari bat ban IT ya ka kaipot hakasan tarik unailar arjar pesan